وعلى من أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى موضوعنا اليوم عن الأخوة والمحبة في الإسلام خطبان كينيا خارا ربين فدين والجالتشو في أبولما إسلاما وانجوتها قرر قلبي كاون وردفا سنين جتشاتي خرا خطبا خينياتي والإنجين ربين قدان سبحانه وتعالى قرآن إساء خيستي إنما المؤمنون إخوة مؤمن توني كما جرانيتو بهاتي سالة دياتي هارلة خنكا باكب بجرو خنكي سافي لجرو سبخنا تهوس سنتهوس وانتي والاتساني تو كلمة لا إله إلا الله وانتي فبوليني جام gosaan osoo hin taane naannummaan osoo hin taane sabummaan osoo hin taane biyyummaan osoo hin taane namni islaamaa biyya fedhe jiraatus bakka fedhe jiraatus walitti obboleeyyanii ija rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala ayata biraa keessatti rabbiin wa'tasimuu bihablillaahi jamii'an walaa tafarraquu haada tokkichummaa rahmaan laa ilaaha illallaahu tana tokkichummaa rabbii dhugoomsaa tokkummaan qabadhaa eega rabbitti amantanii tokko taatanii tokkichummaa rabbiittis tokkummaan qabattan booda deebitanii gargar hin faca'inaa wal tahaa wal jaaladhaa wal qabadhaa waliin jiraadhaa nuun rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala walaa tanaaza'uu fatafshaluu watadhhaba riihukum walilleen dhabinaa walin morminaa yoo wal dhabaa ooltan yoo wal loltan yoo wal murtan jaalala dhabuu keeysaniin wal dhabuu keeysaniin humna qabdaniitu isin irraa deemanii laaffattan gadi galoo namaa taatan jalee namaa taatan kanaaf waliin dhabinaa wal jaaladhaa wal qabadhaa waliin jiraadhaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuun jaan wal dhabinsinis xabiyaa ilma namaati wa in tanaaza'tum fi shay'in farudduuhu ila Allaahi wa rasuul akka jarraa wal dhabinsi jidduu teeysanii yoo harkame hadiisaa quraana manguddoo godhadhaa isaanii wal dhabdee teeysan san fixadhaa waliin jiraadhaa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala nuun jaan innamal mu'minuuna ikhwaa ayanneetutun rabbiif jecha mu'mintoonni wal jaalatanii wal qabatanii waliin jiraachuu irratti ayata nama qajeelchituudha rabbi jecha wal qabachuu wal jaalachuu waliin jiraachuun darajaan isiin qabdu hadiisaa fi quraana keessattis guddoodha gayyaanee kan waliin laallu taha insha allahu ta'ala rabbi jecha wal jaalachuu rabbi jecha wal qabachuu wanti isii gayaa hin jirtu nami rabbi jecha wal jaalatu gaddaa fi gammachuun isaddaan hin baaftu rakkoo fi balloo keessattis yeroo mirqaana qabuu fi yeroo mirqaana hin qabnes yeroo rakkoon jirtuuf yeroo ballootis wal qabatee wal kabajee waliin jiraata wanni takkailleen tajidduu isaanii seentee addaan isaan baaftu hin jirtu wal jaalachuu wal jaalatu tana keessatti wal qabatee waliin jiraachuu tana keessatti darajaa inni harkatu akkaan guddoodha nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi hadiisa keessan nu himanii maal jaan sab'atu yudhilluhumullaahu fi dhillihi yawma laa dhilla illaa dhilluh nama torba rabbiin guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jala kaayaa jan guyyaa gaaddisni gaaddisa isaa malee hin jirre جرى تربان سنكي ساتوكو إمام عادل إمام هقد دلقو وشاب نشا في عبادة الله أكسمت دردر عبادة ربي خيس دردر إمام هقد دلقو وقويا نبولشان هقد دلقو لين إماما إني مقالات نبولش مقالات نرتي إماما إني مقالات نسلاچس مقالات نرتي إماما أبان قندال لين إماما أبان فوشال لين إلا صدركاسني قبوتين موتو إماما abbaan manaalleen haadha manaatiif ilmaan isaa irratti imaama haati manaallee waan isii gadi jiru irratti imaama isaan hundi waan bulchan keessatti haga daleeynaan akka rabbiin jau jiraannaan akka rabbiin isaan irra kaaye haga rabbiin irra kaaye beekanii baannaan isaaniitu guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jala ta'a imaamun aadil hadiisni imaama haga dalagu jechuun kanuma minbara keessa dhaabbatee nama salaachisuu fi asii gawwaa namatti himu qofa osoo hin taane namuu roga jiru waan irratti imaamaa qaban roga jiru waan irra moosifamee jiru qaban waan irra moo'esan irratti haga daleeynaan hawaasa jidduu gaafa murteessu hagaa murteessinaan hawaasa deemuun kana haqaan deemnaaniin kanarraa waa fudhatee kanarratti soba kaayuudhaan osoo hin taane kanarraa waa fuudhee kanarra murteessuudhaan osoo hin taane haqa kanaa kaaniif dabarsee kan nuun osoo hin taane haquma rabbiin isaan murteessi jeesan abbaa isaatii fi obboleessaatii fi nama biraa jidduutti illee osoo taate waan haa inni muru abbaa isaa irratti illee kamuru gaafate obboleessaa irratti illee hambaaf kamuru gaafate guyyaa qiyaamaa inni gaaddisa arshii jala taa'u isa haga dalaguullee waan gaaddisa arshii jala nama kaa'u irraa takka qabadhu dargaggeessi ibaadaa rabbii keessa dardare ijoollummaa isaa irraa kaasee ka ibaadaa rabbii irraa duwidan galle rakkoo fi balloo keessattis gammachuuf gadda keessattis ka ibaadaa rabbii isaa qabatee jabeeffatee jiraatu
kunilleen gaaddisa arshii jala isaatu taa'uuf ta'an dargaggoonni keenya sammuu seefnaa godhadhaa ibaadaa teessan irraa garangalinaa jabaadhaa rakkoo fi balloo keessatti rabbii keessanii wajji hariiroo tolfadhaa ta'arra filallaahi firra kaa'ee yaarifka fi shidda yeroo balloo keessa jirtu gama rabbii beekami gaafa rakkatte rabbiitu si beeka gaafa balloo keessa jirtu yoo rabbii wajjii wal wallaaltee akka firawunaat taatan nabiyyallaa yunusii waan gaafa balloo keessa jiru rabbii wajjii wal beekuuf jecha gaafa bahara darbamee qurxummii liqimsitu garaa qurxummiitii fi bahara keessa taa'e bishaan keessaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min azzaalimiina jee rabbiin samii torban gubbaa dhagee lallaba isaa bishaan san keessaa baasee nagaan galche firawuna duraan anaan rabbi jee rabbiin mataa jabaate waan ta'eef gaafa bahara darbamu arraan tana amanee juullee imaanni isaa imaana dhugaan taane imaana bahara keessaa isa baasun taane osuma amanee juu bahara gad deebisanii achi keessatti ru'eensaa baate isaa fi waraanni isaa humni 60 immoo maalilleen ichi walumaan dhuman jechuun rabbii wajjiin gaafa balloo keessa jirru keessumaa hariiroo tolfachuun gaafa rakkannee fakkaan nu gargaarti dargaggoonni keenya akkasii hubadhaa ibaadaa rabbii keessanii irra dardaraa irraa garangalinaa waan gaaddisa arshii jalatti hin teessan irraa hin ورجل قلبه معلق بالمساجد أما اللي تكو قربا قلبين سايرو هند مسجد ررات زوري صلاة ديمو أسرين وقبا قيسن خرو مسجدا فيك أسرين صلاة جو مغرب نيجانس خرو مسجدا فيك درسي قرأو فاتو صلاة فاتو قلبين سايرو هند مسجدا ندنبات خون اللين قاد سارشي جليساتو تا قويا دون تا كوتا كنما قبوت قويا دون نما ركسيفتي وركان نما روندوما ترباتم دچي خيسا قديمتي چيول ديبتي نما وقامستو نما جلا چيفتي كبشان إلاد guyyaa san namni gaaddisa taa'u dargaggeessa ibaadaa irra dardaree fi imaama haga dalaguu fi bulchaa haga dalagu akkasumatti nama qalbiinsaa masjida irraatu jennee qabadhu tanaas seefnaa godhadhu ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه نما لما خرب يچ والجالة خواتك جدو سانين جرين خغوسما ولتين قمن خشنما ولتين قمن خغندما ولتين قمن خبيما ولتين قمن خرب مسانيت يچ خدنتان الدنيا تك جدو سانين جر رب يچ والجالة خرلين گویا قیاما اسانی گادس ارشی جلتا اودافتا گویا دون قبوتو سن osoo wal jaalatanii jaalarra walit dhufanii waliin jiraatanii osuma wal jaalatanii khaaddaan bahan guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jala taa'u ta'anii inje nabii keenya jedhu salawaatu rabbii wasalaamu alayhi awwaan isaan jaaniin siif himaa jiran khabira ammallee imraatun zaatu mansabi wa jamaal intala akka ajaa'ibaa bareeddu ta bareedina isiirraa nami dhiiroo numaahuu dubbiftii juu numaahuu ni dubbiftii kajuu akkasii wajjiin gurbaa tokko wajjii walit dhufanii rabbi sodaadhaaf jecha intala namni numaa dubbiftii jee sodaatu tana intala bareedina isiidhaan namni gizee bira kude deebi'ee hancufa liqimsu tana rabbiin sodaadha jee duboon eega silaa haala mijjeeffatee waliin kophaa bahanii badii dalaguu malee waa takka isaaniif hin hafin sodaa rabbiitiif jecha intala tana kadhiise kunilleen guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jala taa'uudhaaf ta'a har'a intala bareeddu arkee namni keenya jala garagalee osoo isii eeguu meeqaa gufatee kufa meeqaa muka yaabbatee odoo isii ilaaluu achirraa kufee du'an meeqaatu duba isii jecha halkan qaatiraa odoo isii janaajjanuu bulan meeqaatu odoo isii waa barreessu osoo naannoo mana isaanii san deddeemu qaatiraa bulee subii dabarsan yaa subhaanallaa waan gaafatan hin qabdu dubo inni isii haasoyisuuf jecha qaatiraa bulu kun amma isiin hozina walit daleeynaateen jalaa dida waan nama dhibume isinummaaniif gaafadha deebisaa qalbumatee isan keessatti itti kannaa intalaas haa ta'u gurbaan bareedaan tokko ka isiin akkaan jaalattu isii qofaame ka namni hundi jaalatu خوبدي دلينا جيني آمين إيجا حالي مجايب ربين صداداني ندي سيتهتو يجراد إسيتو قاد سرشي جلتا ودافتان هنگم تكا يفقبودن دينيا در در خينيا يفقافتو هنگم تكا يفقبودن ديان انتلتي تينيا يفقافتو خاصة وراو يفقبود الدبيل كان قادرا بلو خيو سبيا سيازانا نندگينيا ويسين دولد هنگا أمار رفني برتايتو من سيكو جراجان هرّيبا أما خي دنگو كولين قبودو سبحان الله دنگو كوتا كان قبون سينجيم خوزنان الدلقيتين دلتي بريدون نمين اندو بفتوجي صدادتون قربا خنا يامتي ايغا خبا ولينبان لك يا ربين صداد داجي جلادي دا يوخا حكم ايسي يامدسر ربين صداد داجي جلادي دا قربا كون قادي سرشي تاو رافتا انتلتي قربا كنا جلادي ديس قادي سرشي جلتاو تيس نمني رما خرب بيچ والجالتنيس سببا والجالت چودين قادي سرشي جلتاو رافتان جاللتي رب بيچ والجالتن لافتو رامتي جبه فدا والجالت دا اسنين جنن فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نما تكو خرب بيچ دويسه واخنت خوان اني مرغان كنته نمني بتا ساجر بين
خدويسي إخلاص الرب ما تشخن تخن اللين قاد سارشي جل إساتو تاو رافتا قويا دو ملي قاد سنين جرسن يا ما شاء الله ورجل ذكر الله خاليا ففادت عينا توكو نما توكو خغبا إساتها ربي ذكر ربي عادت جبين ربي واه ربي تفكر قدين الدنيا تناركم سيتي ودبمسي ولي قال عليه خطاء ربي يتشبويو خصودا ربي يتشب إما نجسا دنقلاب تخن اللين قويا قياما دوران هوا دمو قاد سارشي جلتا صدا إسا ربي نوابرا سودي بخاري مسلمين والمحبة في الله درجة من درجات الأخوة الإسلامية التي توجب رضا الله وملائكته والأنبياء والشهداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم حول الأرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء قالوا صفهم لنا يا رسول الله فقال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله رواه مسلم يا ما شاء الله درجان وبلمان إسلاما قبل درجة قدودا سببا إسيدات ملائكة نمجالت سببا إسيد ربي نمجالت سببا إسيد ملائكة شهداء نمجالت نم ربي يتشول جالت ربي تجالت نم ربي يتشول جالت ملائكة نجالت نم ربي يتشول جالت أنبيون اللين قيا قياما نجالت نم ربي يتشول جالت شهداء اللين نجالت النبي كين صلوات ربي وسلام عليه وانجان mogga arshiidhaatti siree ifaa takkaatu jira jan mogga arshiidhaa sireen ifaadhaa takka jirti siree tanarra ummata tokko ka uffata ifaa uffatuutu jiraataa jan fuulli ummata kanaa ifaadha uffanni isaan uffataniis ifaadha ummanni kun ambiyootaa miti shuhadaa'otaa miti akkanumaa wajjiin ammoo nabiyyootaa fi shuhadaa'onnilleen darajaa ummanni kun harkatan tan osoo harkannee janii isaaniif gaabbanii janabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa rabbii eenyuma ummanni kun jaanii gaafatan saabonni yeroo san bira jiran nuu himi eenyu ummanni kun jennaan ergamaan rabbii waan jaan ummata rabbii jecha wal jaalatan ummata rabbii jecha wajjiin taa'an akka amma nuti teenyee waliin du'aa'ii rabbii jecha waliin dhufnee daawaa walii goonee du'aa'ii waliin goonu kana dirqamni tokkolleen hin jiru kaasirraa hafelleen qixaaxan qabu kaas dhufelleen badhaasa biraan qabu jaalaluma rabbii barbaaduudhaaf dhufu yoo taate malee ummata akkana rabbii jecha wal jaalatanii rabbii jecha wajjiin taa'an isaaniitu siree ifaa gubbaa uffata ifaadhaa uffatee taa'an isaan saniif nabiyyootaa fi shuhadaa'onni guyyaa qiyaamaa darajaa akka isaan harkatanii tan osoo nutilleen harkannee janii gaabbuudhaaf ta'an jedhu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisni fayya qaba hadiisa muslimii qabadhu rabbiin jaalla isaan uufaa kennu ولقد كان في المدينة المنورة رجال ضربوا أجل وأعظم الأمثلة في توطيد الأحاسيس والمشاعر وجعلها ترتقي من صورتها الحسية والمعنوية إلى كافة صورها المادية مدينة خيست أمة أجائبا أمة سينالي أدى تنمني دلق جامه يا دمني هدو دلقني لفنوف خاني دبرني تجرم واهي وبرما خيست سينا لسان دلقني ديمن الرئيو إفجنا قمني لالو سينا رغانا متن فكات توان نمني تلچه مفكات سينا لسان دلقني الدنيا را ديمن ummata lubbuu walii kannu ummata qabeenya walii kannu ummata jaartii walii fiiqu ummata akkasiitu addunyaa tana gubbaa jiraatee addunyaa irraa deeme ummata akkasiitu addunyaa tana gubbaa jiraatee asirraa deeme Sa'ad ibn Rabiyaatii fi Abdurrahmaan ibn Awfi gaafa Madiina godaanan nabiin keenya warra Makkarraa gara Madiinaa godaanan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi nama tokko bira kaayee kan maqaariyaa namni fudhatee darasaa barsiisu kanatti abalooti sabalu fudduu galiin ati sabalu fudduu galiin ati sabalu fudduu galiin janiin nama tokkotti hiranii fi warri Madiinaadhaa warra Makkaa bira qubsiisan Abdurrahmaan ibn Awfiitu Sa'ad ibn Rabiyaa bira qubate Sa'ad ibn Rabiyaadhaa haadha manaa lama qaba Abdurrahmaan ibn Awfi osoo qabuu hin dhabne waan qabu qabeenyaa fi biyyaas alaa mana isaa dhabee Makkarraa gara Madiinaa godaane diin kanaan dheeysee diin kana tiifachuu jecha Makkarraa gara Madiinaa godaane Abdurrahmaan Sa'ad ibn Rabiyaadhaa duwwan Abdurrahmaan bira qubsiisan akka jarraa tahee namni inni qaariyaa fudhate Abdurrahmaan ibn Awfiiti Abdurrahmaan ibn Awfi eegana sooreysa islaamaa ta'uudhaaf taa'u santu isa bira qubate yeroo isa bira qubatu kana qarshii takkallee hin qabu hiyyeessa namaati fuudhuus hin danda'u manaa hin qabu isa bira jiraata isaan nyaachisee obaase yaa Abdurrahmaan wal jaalatan obbolummaa rabbii jidduu isaanii jiran haadha manaa lamaan qabaa lamaan irraa ta lubbuun teessi jaalatu laalladhu siifiinii kaayii jen yaa maashaa Allah ara namni yoo jaartii qabaate jaartii bareeddu qabaannaan nama firraa irraa eega duboon namni nama firraa irraa eegaan siin je Abdurrahmaan ibn Awfiitiin ammoo Sa'ad ibn Rabiyaadhaan
تفيتو خيس لالدو تفيتو خيس لالدو تاتي فيتين سيفي خوقا الدافد التنفو تاهجن يا أبو ليس يا ربي ورخيتي في قبين خيتي في المان كي خيسة الله برخاسي هابو سجيني براديم عبد الرحمن بن عوفي دعائي قديفي خرم مقالات تنسين انكو فنبرسي سجي مقالا سينين دلغتي يرو قباب دو بودا فوراني غير ارغم ربي دفن صلوات ربي وسلام عليه سينان ثاني دير تور ارغم ربي شتو نماروزاتو سرانت رغاوا كم ينان بريا ارغم ربي نين فوري جنين ربي برخاسي فبوسو قبين يسار غتي فودا جني غافنان akkanattiin waan hanga khilleeti miraata kadaaba maarrii godhee fi san irrattiin fuudhee yoo janiin duruu dalagatee harkachuu isaa baranii nabiin akkanni ganaallee qabeenyi isaa wal horu akka tirfaa'uuf akka guddatu du'aayii godhaniif Abdurrahmaan ibn Awf fi du'aayii saniin duroomee nama ajaa'ibaa ta'e du'a ummata akkanaa addunyaa gubbaa jiraatee kute ummata akkanaatu addunyaa gubbaa jiraatee ture gaafa nabiin keenya gara madiinaadhaa galan Awsii fi Khazraj janii ummata waggaa 124 abbaan ilmaaf dhaamee biraa deeme hijaa keessatti habagaalee ummata kanaatu abbaa kiyyafaa akaakoo keefaa eeysuma keetii fi adeera faa isaanii fixe jeetti himee biraa deema mucaan xiqqaan gaafa ol guddatu hijaasaniin guddata irraa hin kafala jeetuma abalee qaratee achi deema amata 124 akkana wal fixaadhaa turan ummata kana ergamaan keenya jidduu dhaqanii kalimaa laa ilaaha illallaahu irratti walii qabanii mataa isaanii ummata rabbitti amanin kaammaa amanuu deemanii fi kaammaa amanaa jiran خامة دبا في ديدم يفر والفتاترا غوسا والبافتني غوسا لما تاني خندارا ولقاترا أمة خندو نبين كينيا والجالتشيسني والتازسني ربي لين قرآن عن دبتين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ربي برس أمة والتازي سيدا osoo rabbii wal taayisuu baatee waan dachii gubbaa jiru guutuu qabeenya irraa fiddee odoo jidduu dhangalaaftelleedha ummata san wal taayisuu hin dandeessu ammoo anaatu isaa wal taayise jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka wal taayinsa sababa nabi Muhammad godhee fi jidduu isaanii buuse rabbiin quraanaan dubbatan amantiin teenya amantii jaalalaatti amantii tokkummaatti amantii namni wal danda'ee waliin jiraachuudhaatti sababa wal jaalachuutiin gaaddisa arshii jala teenya sababa asii wal jaalachuutiin addunyaa akhiran milkooyin sababa asii wal jaalachuutiin gammachuu walii qabaannee jiraanne yoo jaalaltiin jiraanne namni walitti hinaafa wal asada walii quudhuu hin danda'u abbaan ilman jaalatu ilmi abbaan jaalatu obboleessi obboleessan jaalatu obboleettiin obboleessan jaalatu harkata waliitiifis hin gammadu adada obboleessi harkachaa deemuun isa qalbiin cabaadhaa deemti adada obboleessi milkaa'ee guddachaa deemuun inniif keessa gaddu'aadhaa deema akkamittiin obboleessi kiyya kana jalaa waan kana balleessi an dhabee akkamittiin ni harkatu an xiqqaadhee akkamittiin ni guddatu an dhokadhee akkamittiin ni mul'atu halkanii guyyaa tanaa yaachisan halkan yoo ciisu tanuma gara gaggalchaa bula hin rafu zaa namni rafee kee dalagatu inni halkan qaaxiraa haasidummaa akkamittiin nama kuffisaadha yaadaa bula waan ta'eef ganama ni rafaa keen dalagatu osuma inni halkan ta'a bulee ganama rafuu hiriyaansaa dalagattee biraa guddatti zalaalam gaxaanaa namaa ta'ee jiraatu gaxaanaa namaa ta'ee jiraatu nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi milkii ummata isaanii ganammii keessa kadhataniif allaahumma baarik fi bukuuri ummatii yaa rabbi ummata kiyya ganammii isaanii keessa barakaa buusiif janii kadhatan yoo ganama kaateen carraaqanne ganama kaatee yoo dalaganne ganama yoo rafte barakaasan jalaa rafte milkiin ta'een jirtu duboo namni islaamaa galgalaan rafee halkan yoo dandeekee sunnaa salaatu ganama ammoo ganamaan hirriibaa kee waan harkate nyaatee kara dalagaa isaa fiiggate sanuma keessa rabbiin barakaa kaa'ee fi jiruu bareedduu jiraatu namni haasida ammoo halkan obboleessa isaatti yaada waan ta'eef qaaxiraa bulee ganama zaa silaa barakaan jirtu sarrafa zaa barakaan jirtu sarrafa akka sareedhaati sareen halkan ta'a bultee ganama rafti halkan ta'a bultee ganama rafti yoo laalte irra saree fi re'ee wal biratti re'eetu magaalaa hundarraa guyyaa qalama guyyaa salaasaa irraa waan magaalaa tanaa bahu yoo laalte salaasaa akkasiin eeydu hundini qalamti makiinaa meeqaa asii baha magaalaa hundarraa akkasuma bahu jirti magaalaa hundarraa akkasuma fiyamtee bahu jirti magaalaa dhuftuus akkasuma fiyamti ta dhuftuus akkasuma fiyamti reen akkanaa wajjin takka takka dhalti takka takka dhaluu isii wajjin takka takkaan lama dhalan re'umaatu irra hedduudha sareerra sareen 7 6 5 akkas dhalti akkasii wajjin barakaan qabdu namni qalatulleen hin jiru waraabeysilleen hedduun nyaatu re'ee waraabeysinii numa nyaata namni salkanii guyya nyaata akkasii wajjin heddomminni isii gosa biraati maaltu re'ee heddommeeysee saree xiqqeeysennaan sareen zaa silaa du'aayin jirtu san ganama raftii jan ganama ni rafti halkan dutaa bultee ganama rafti reen ganamni geenyaan laalaa kaatee dadhaabbatti rabbiin barakaatti darbe duboon barakaatti darbe
بركة يجون تنوما بكتنا ولد برتدوم نمني نما يادو هالكن تابولي غنم كسرير رفن بركة هنكبون سينجم خاسدن تين خاجا إسا بربادة والكر رفا بولي غنم خيفي كتن ربي نومل كيسان سينجم خناف والجالتشون تقوم مانجراتشون الدنيا خيستيس تي آخرتيس وان بريد دود نما تقوم ما قبوت ربي الرئيس ملكاو نما الرئيس ملكاو نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليه يد الله مع الجماعة غرغارس ربي ورا تقوم ما قبو وجين جرا ربي نما تقوم ما قبو غرغارا نما والجالتو في نما والقبت نما والقباتي والانجرات كربين غرغارو نبي كينيا نويمن غرغارس ربي لنساني وجينا كجراتو نبي كينيا نويمن صلوات ربي وسلام عليه arra khaatee rabbi irraa wayin fudhadha yoo jette walit dhuftee wajjin gatteessee yoo dalagat rabbiin nama kana hunda gaafa uumu ati hangana harkattaa hangana duutaa waan addunyaa irraa inni fuudhuu taa'u qooda isaa guutuu gaafas galmeesseefii jira waan inni harkachuu taa'u fi tadhabuu taa'us waa afran gaafa garaa haadha teenyaa keessa jirru barreeffamtu irraa takka rizqii nuti harkachuudhaaf teenyu gaafas galmeessanii jiran ayyoo rizqiin tiyya xiqqoo taate tee wayyaa ta'uutuun mala yoo teetis xiqqoo taate taabaluu wayyaa ta'uutuun mala taabaluutii fi taabaluu wayyaa taatee gaafa nama afur taanee walii daannu anaa fi atiin teenya xiqqoo kunilleen tanuma isaanii isaan jala guddannee waliin jiraanna namni mataa walii qabatee waliin jiraachuun namni mataa walii qabatee waliin carraaqachuun guddina malee khasaaraa hin qabdu kophaa fi gurra yoo waliin fiigan addunyuma tanallee irra injifachuu danda'an rabbi irraayis yoo tokkummaa qabaatan yoo jaarmee qabaatan waan guddoo fuudhanii siin jeem mootummaallee yoo ol jaartee dheeyte malee kophaa yoo dheeyte gargaarsa irraan gartu imaataan jaaramii koottuma siin jaan jaaramtee yoo dheeyte mootummaa warra lafaa irraa illee waa fudhattaan siin jeem rabbii fi namarraayis waa fudhachuuf dirqama jaaramuudha qabda tokkummaa qabaachuudha qabda yoo kophaa deddeemte hogguta akka milkooytuun siin jee nama hedduu laalame gaafa kophaa isaa jiraachaa ture humaan qabu eega fuudhe booda rabbiin manaas itti ijaaree makiinaas bitee fi guddina ajaa'ibaa guddisa abaluu fuunini ta'ee fi eega fuudhe booda akkanuma rabbi itti cabse jan eega fuudhe booda mucaan dhalannaaniif ammas daranuuttuma ida'amte mucaa maqaa badhaasaa fa baasaniif yoo intala taates badhaatuu fa baasaniif maqaan kun seena qaba siin jaa yoo gaafatte eegumaan isaa harkadhe rabbi addunyaa na cabse jaa addunyaa teetiis rabbiin koba sii katabee jira jaartii teetiifis koba katabee jira gara haadhaa keessatti mucaa keetiifillee koba katabee jira gaafa walii idaattan adaduma ijoolleen tee heddummaattu rizqiin tee heddummaachaa deemti ijoolleen hanga guddattee waa jabeeffachuu bartuun rabbiin sirra kaayaaf sibira kaayaaf sumaa dabtaraa fi qalama huccuu bitee fi nyaachisee obaasee gabbaas gaafa guddattee sirraachi baate rabbi kophaa kannaaf malee hanga isiniif bartee waa jabeeffachuun baree rabbiin sibira kaa'uufi jiran tee isaan nyaachisutti hin jirtu ijoollee tasaanii nyaachisu jirti jaartiilleen fidattee dhuftiini waluma idaattan malee namuu tasaanii nyaachisu jirti adaduma walii idaamaa deemaniin addunyaan guddachaadhaa deemti warra tokko ka wajjiin jiraatu yoo laalte ka wajjiin dalagatan yoo laalte gaafa adda ba'an warri abaluu gaafa walii qaban hedduu guddatanii milkaawanii turan eega adda ba'an akkanuma harkaa facaate jenna sababa nama tokko ka milkii qabu ka isaan keessa jiruutiin rabbiin isaa milkeessuudha jiran nama hunda rabbiin adda addaan katabeef rizqii isaan guyyaan itti duu waan addunyaa irratti harkachuudhaaf taa'u warra ibiddaatii fi warra jannataa ta'u osoo gara haadha teenyaa keessa jirru guyya 120 galmeessan waan kana rabbiin malaayikaan deemaa katabaa jeeniin ati yoo duraan miskiinummaa si galmeessan intalammoo tujjaarummaa galmeessaniif gaafa fuute rabbiin ichumaan sababaa isiitiin si milkeessa mucaa keetillee durummaa gara haadhaa katabamaaf ni dhalata gaafa inni gad dhufellee rabbiin addunyaa suma cabsa intalallee ammas gana harkachuu ta'e sanillee ni hirkatta katabaniif guddachaatuma deemta joolleenis sababa milkii taati malee kasaaraan joollee horuu keeysan jirtu dur gaafa abbootiin teenya lafatan irra jiraachaa turan nama waa xiqqoodha turan takkaa jiruu ka teenyaa jiraataniin beekan takkaa makiinaa yaabbataniin beekan hedduun isaanii harree'uun qaban takkaa kophee bareedduu uffataniin beekan hedduun isaanii lafa deeman akka keenyatti ifaa bareedaa kana ibsataniin beekan lamba ibsachaadhaa turan mana bareedaa akka keenyaan qaban mana citaa keessa turan kaasii loon asiitti ol fincaanu kaarree asiitti ol aaru nuti ammoo dachii tanarra akkana heddummaanne adaduma heddummaanuu masjiida bareedaa ijaarrachuu eegalle adaduma heddumaanuun mana babbareedaa ijaarrachuu eegalle adaduma heddumaanuun makiinaa bitanneen lafa deemuurraa gara makiinaadhaa kunne hafuura baafanne ifi hafuura baafachuu bira kunne harree durasii ejersa fawwaal guurtullee hafuura baafachiisuu eegalle addunyaan heddummaachuu keessa jirti mataa walii qabachuu keessa jirti jaarmee keessa jirti tokkummaa keessa jirti namni kophaa deemanii milkaawachuu yoo jiraate akkuma umar jaansanii duboo akkuma umar jaansan rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله نما والفورانيس يدرون يوما قبتنيله نين دروم سجيجر نمني هدوما شو غيس ملكما جرى مله خساران تكنجر دچين تيان غتنا علم مال الراين تهريود دكاني خيتي كاخنا مال الراين المن هريود
rabbiin dukkaana keetirran keenya mucaa kee wallaahi dachii teetiif isin uumne mucaa sii dachi deebisu jira malee dukkaana keetiif isin uumne sii mucaa dukkaana xiqqaa kana deebisu jira malee yaa rabbi miraaza baasi jettee ijoollee ta'e ofirraa rabbi kan itee dhiifte rabbiin duraanuu nahnu narzuqukum wa iyyaahum nahnu narzuquhum wa iyyaakum ayata lama keessatti bakka takka nuu isin nyaachisa ilmaan illee nuu nyaachisaa jee bakka takkatti immoo ilmaan nuu nyaachisaa ajjeesina isin illee nuu isin nyaachisaa jee rabbiin nu nyaachisaa tana amannee heddummaanus barakumaa jiraa yoo beeyne milkii malee khasaaraan hin jirtu addunyaan harka rabbii jirti waliin jibbinaa wal jaaladhaa walii quudhaa walitti hin hinaafinaa walii gammadaa walitti hin gaddinaa tuwwahuma nabiin keenyaas nu ajajanidha salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haala kanaan yoo jiraanne ifis milkooynee milkii waliitiif illee gammaduu keeysattis milkii jira daranuu milkaawaa deemnaa akkanatti haa jiraannuun isiniin jaa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلينك يا الأخوة في الإسلام وقاية من الكرة والتباخد بالقلوب قوقنا قلبي الراهلة خوفين سهما الراهلة وانتنما برارو تكما قباتني جال الله وجين جراتشور أكما الدنيا خيست اللي نمني تكما ملكاوين نخنا آخرت اللي تكما يقباتا ملكاوين نمي ربي يتش والجالتو أران تنخاتي وبليس خيتوك سوبا إسا زياروتي فقرا بكتك الرا بكتك كاتيو ديمت ربين سوبا إسا زياروتين جنة خيسا من سيجار غربا غافا خان وبليسا زيارو داف غندة تكر راقي غندة تكر ديمو ملايكا ربين اتي ارغي ماليف ديم تجي ملايكي چي غافتين ايغن وبليسا خيان زيارو ديم جيم بود الدنيا ولي قبدني لكي صدوم ما جرا مالتو جرا واتا كنجر تربي وفافين جالدينان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا جين غرباسنين أكستانا أديمسي خي أديمس ملكيت أتلي ملكوي تجر تربي برت اللي منا جارت تجر تاغمدي جن يا ما شاء الله وبليس خي زيارو ربي برم جنني سيجارم وبليس خي دين سلام تايو تسواب صد مركد وبليس خي دين سلام تايو چوراب سواب صد مركد صلانه وبليس خي تي وجين صلاتو درجات دي دمي تربان صلاه خبا صلاه الرجال يو وبليس كباچو باتينو سلام تايد yoo obboleessa qabaachuu baate eenyu wajjin salaatee darajaa tan argad yoo obboleessa qabaachuu baate eenyu ziyaartee jannata keessa mana jaarrad obboleessa kiyya wajjin jiraachuun keenya milkii malee khasaaraan qabdu har'a magaalaa watartuun guutuun ta nama tokkoo taate yoo namni tokko bakka tan hin jiraanne isa malee wallaahi ittiin toltu dhiisee biraa deema addunyummaan ati qabdu namni keessi wajjin jiraannaan si tolti nama kee keessa jiraannaan si tolti namni si wajjin jiraannaan si tolti nama isaanirra dalagattee isaaniin guddachuu jirtu nama isaanirra dalagattee isaanirra shanyii facaafattee nyaachaa jirtu itti hinaafuu fi jibbuun firraa muruun sirraan barbaachisuun siin jee dukkaana guddaa tokko asii yoo qabaat nam tokko magaalaa tana yoo jiraati namni sirraa bitu hin jiru ummata kanaas sirraa bitee obboleessa keetii sirraa bitee si guddisu jira yoo asii dalagaa takka qabaatte isaa dalagaa san si hawwisuudha jira yoo asii mana bareedaa tokko qabaatte manuma sanuu isaa si bareechee si jaalachiisaadhaa jira yoo obboleessi kee asiin jiraanne kophaa yoo magaalaa tana guutuu si kannanii jiraat jibbitee keeysaa deemtaan siin jee jibbitee keeysaa deemta arra walit dhufnee waliin salaatuun keenya mirqaana nu idaate ibaadaa keeysatti suwaaba nu ida'uu bira kutteen yoo arraan tana kophaa teenya masjiida kana keeysa dhaabbanne wanni takkailleen tanama mul'attu hin jirtu mirqaanni tokko hin jiru ibaadaan teetilleen darajaan qabduun siin jee walit dhufuudhaan milkii dila takka milkaa'uudha jirra kanaaf du'a aja rabbii keenyaa aja nabii keenyaa ni'imaa rabbii wajjiin nu jiraachisuudhaan nuutee kana laallee rabbii keenyaaf galata galchuudha qabna نبيين كين صلوات ربي وسلامه عليه حديثا نسودي سن كيسد مال جان لا تباغضوا ولا تحاسدوا أبو ولنجبنا وليقودوا هنددبنا ولا تدابروا دويد ولتنقلنا والجالد والقبد والخبج والانجراد وكونوا عباد الله إخوانا يا قبروت الربي وبلينتها ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال قيا سديه ولب ليس ساتي نودون مسلمات فلا لنتاتو جن ولينودون خسارة قدورة قبل جرى خينيان قيا إسنينا في خمسة هند دلقان قبروتني قرى سميتي والباد دلقان ملما ربي نرى قد ديبي ساجي ولان سميتي شفمت يا إرقم ربي جرخون خمي جني قافة رجل بينه وبين أخي شهنا نما إسافي وبليسا جدو أودين سجرو دلقا ساني حتى يستلها هنگا إسا والتاني دچو مقد ديبي ساجا ربين ني صلاة تسلان ني خي سمين بهو ني سومن تسومن ني خي أولين بهو حج ديتا حجين تي أولين باتو زكا خنة تسرى أولين باتو وانتي دلي دقوتون دچي قد ديفمتي خسارة قدو خي سجرد
حال سن الردونان بد سينتا خناف والجالة الرجال أمتخين والجالة الرجال مؤمنتوني ورخ ليساسا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما ربين جو إفي يوسبه لقبني وبليس نياتي ساترا إفي ركتني ركو والباساترا إفي دواني دوجلا والباساترا حال مؤمنتوني تيم بيك مخانو مدوبون أبي طلحة في هاتي من إيسان خيسما إرقمان كينيا بكا كيسان دبني اتخنن قوية كفورني من التنقى فقلن وان نياتا مناني قبدانا واتك كنجر تواني جولين سبو كانت وانتي كونتا كجرتي أنان جولي تتبچيسي رفسي جيني جولي تتبچيسني رفسني خيسمان خبان نياتو جني كنما نياتو جروتي فكي سورا إفاد أمسني نياتو غاها نيانو يچاي في أفان نگو مسوسو سادات رندبون خيسمي ناجي تجرن جين نياتي كوفي بولن ودو إسان إرقما ربي برن نقر ربين قرآن بوسين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وصي في فو بيلقبني وبلين ساني نياتي ساني وباسني كوبسني بولشن جي ربين قرآن إلى قيامة كرامو واهي إساني خيسب بوسدو وكنا سينا قل مجده خطر إرتاد دنيا رنا سوابات جاللات وصو جباك أباتني قرآن خنومبو والجالتني آتا قرآن وبريدا خنا خفكين نماتون وبوسني خطن نلين إساني تهرى چورا قبنا إرقمان كين جاللان بيك من سابان ساني دي سنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كم ربين جو إساني تهرى چورا قبنا ور والجالتي والقبتي والإنجرات ربنا هاقودو ينن ألا وصلوا وسلموا على الهادي البشير وخير نذير فقد أمركم بذلك في قوله حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين أقم الصلاة